Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin mukarramin yang sama-sama terhormati, wabil khusus hadirin pada malam hari ini dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, para pecinta seni budaya Betawi khususnya pencak silat, kembali lagi kepada kami dalam channel Tiger Speed Pahaman Cipete. Pada malam hari ini kita akan mengadakan Rasul ya, setiap tahun di Pahaman Cipete, lebih khusus ya Pahaman Rogong juga kita mengadakan yang namanya Rasul, atau kita membuat acara Maulid bagi Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikasih amanah oleh guru kita ya Al-Karam Sajamul Husin, karena beliau sedang sakit yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan acara Rasul pada malam hari ini. Jadi kita diamanahkan oleh beliau untuk diadakan di Cipete. Alhamdulillah berkat kerjasama saudara-saudara semua, sampai saat ini acara ya demi acara insya Allah mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh saudara-saudara saya semuanya ya, yang khususnya di Cipete Selatan dan juga yang di Rogong, abang-abang saya semua, orang tua saya, ya, guru-guru saya semua. Alhamdulillah ya malam hari ini akan dilaksanakan Rasul untuk pertama kalinya di Cipete Selatan. Ya, untuk itu kami mohon doanya kepada seluruh pemirsa juga, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan. Amin. Dan kita selalu istiqomah dalam menjalankan syariat kita, syariat agama kita, syariat agama Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sekalian, sama-sama kami hormati para kami lebih baik para Bapak Abdul Rashid beserta Ibu Najib Melisa dan keluarga, abang-abang saya, kelompok saya yang saya hormati. Hormati Al-Karam Ustaz Muda dari Jawa Pak Kiai Kang Ajat, dan hadirin dan hadirat sekalian yang saya sebutkan hanya satu persatu, namun tidak mengurangi sama keberkahan saya pada hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah pada malam hari kita menunjukkan Muhammad Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tradisi silat Pahaman ini orang tua dulu bilang sebutkan Rasul. Ya, Rasul itu kalau saya punya maknain, saya maknain sendiri nih. Rasul itu membaca kisah Rasul. Makanya kalau orang ada yang maulid Nabi, dia baca rawi. Sebetulnya rawi ya, bukan rawi ya. Rawi itu riwayat baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Ada namanya kitab Berjanji ya, Saruful Anam, ada Maulid Tiba ya, Sibtu Duror, Biaul Lami ya, banyak sekali. Begitu marilah kita baca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini maupun yang belum hadir, karena masih banyak yang ada di dalam perjalanan, mudah-mudahan kita selaku umat Nabi Muhammad SAW ya, kita mengharapkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Ala hazihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
الضالين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tentunya pada malam hari ini kita sangat bergembira kita bisa mengadakan acara Maulid Nabi. Tapi juga kita merasa sedih karena guru kita, orang tua kita, Ustaz Abdul Husin tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu mari kita baca bukaan surat Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. Fatihah kita baca lagi wabil khusus kepada almarhum dan almarhum orang tua kita, guru-guru kita yang telah berpulang rahmatullah. Wabil khusus yang pertama almarhum Bapak Saman bin Neneng, almarhum Bapak Haji Sudin Haji Ali, almarhum Ibu Haji Al-Hadi bin Haji Muhyiddin, almarhum Bapak Haji Syahbudi bin Haji Muhammad, almarhum Ibu Haji Awiyah binti Abdul Mu'id, almarhum Bapak Deneng bin Bulan, almarhum Mak Siban bin Bulan, almarhum Bapak Siban bin Bulan, almarhum Bapak Salih bin Siban, almarhum Bapak Haji Boyong bin Salih, almarhum Bapak Haji Maun bin Haji Boyong, almarhum Bapak Narum bin Haji Boyong, almarhum Ibu Haji Aminah binti Miun, almarhum Bapak Haji Meran bin Nian, almarhum Bapak Husin bin Kimi, almarhum Ibu Haji Khawsah binti Hasan, almarhum Bapak Haji Asmawi bin Haji Asmat, ya, tadi Ibu Haji Khawsah binti Hasan, ya. Dijamah semuanya keluarga kita telah berpulang rahmatullah, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kekhilaafannya, kuburnya dijadikan rawdah menjadi jannah dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawna al-jahim thumma latarawnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alayhim musadatun fi 'amadin mu'addadah. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا ولا تضرهم وفقهم بطاعتك وارزقنا برهم اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الضنك بإذن رب الخلق وطاعت الحبيب صلى الله عليه وسلم سائلا سائلا حاملا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
kekompakan daripada saudara-saudara semuanya, tidak mungkin acara ini akan berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan bantuan saudara-saudara berupa moral ataupun material dicatat dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita nggak tahu amal ibadah mana, amal yang mana, amal baik kita yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita nggak tahu kan? Yang jelas kita selalu berbuat baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dan juga saya mohon bukan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada kekurangan di sana sini baik tempat maupun hidangan atau jamuan pada malam hari ini. Karena beginilah adanya dari kita, oleh kita, untuk kita. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah selamat dunia dan akhirat. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبهداية الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة يا فرج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lagi dah, ada ketan dikit. Ada orang gedean ya, ada orang gedean ya. Coba Bang Jirahmat, kesan-kesannya gimana Bang Jirahmat? Mantap pokoknya lah. Iya. Berpat. Bang Repai mau wakilin sama Bang Repai? Enggak wakilin dulu deh. Ayo, terekam dulu, terekam bentar. Masih ada, tenang aja. Ya, yang mengabat ya. Ayam. Tapi ini kan yang paling terkenal. Ya, mau tanya. Mantap. Bisa jalan. Bisa banget jawab kalau nggak ada pesanannya. Coklat. Adri, buka baju.
Bukan dan jangan dia lupa ya. Jangan dia lupa lagi saya ini. Teman. Dangak, nah dangak, melek matanya, melotot. Nah. Di sini, duduk sini, duduk. Gak apa-apa. Kamu sendiri dah. Pelan-pelan. Training. Sini. Yang deketan dulu kayaknya. Saya belakangan kayaknya khusus. Dia digebuk kayak lepas kuat kayaknya. Ya, nggak tahu kata. Orang Pocol City ya, Neo. Tadi diguyur, sekarang nggak kena. Ulang. Ini orang Pocol City, Neo. Cuma dia. Terekam ini, aduh, masa orang-orang gue terekam dia lagi nutulin diri gak diterekam. Mewarangin ya. Lagi dirinya. Ayo kesan-kesannya nih. Rasulan kita. Maksudnya pahit. Tahun ini dapatnya paha. Rasulan hatam Quran, baca maulid, ngurut, ya kan, tutul, kakak. Ya, mantap. Kesan-kesannya ayo, Bang Repai, kesan-kesannya gimana nih Bang Repai nih? Nikmat. Mantap. Terus ulang.
Kita bengkek direkam dulu, bengkek set. Ya. Gede banget nih. Hah? Gede banget. Lagi Pak, bengkek lagi. Lebih tuaan yang kayak sesuai. Gimana dulu? Oh itu. Oh iya. Enggak tahu. Ya. Mau cobain dulu. Makan itu nikmat, kita makan nih. Udah siapin. Iya nih. Demikianlah acara demi acara tadi telah sama-sama kita laksanakan dari awal sampai akhir. Tadi ada takdim Quran, ada doa, ada baca maulid, dan juga ada pengurutan yang memang sudah dianjurkan oleh guru kita bahwa setiap bulan maulid atau kita ngadain Rasul itu ada namanya pengurutan. Alhamdulillah semua selesai dengan baik. Demikian dari saya. Jangan lupa like and subscribe dan juga share. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.